Ashmore jumpa kartu coki-coki Indonesia. Semalam Ashmore sudah unbox SR Boboiboy beliau. Hari ni Ashmore akan unbox AR Mecha Gentar pula. Jika awak suka Boboiboy, jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Pertama sekali kita dapat Ying, Alpha Tumbosaurus, Yaya, Gopal, Boboiboy Sorry, Fang, Adudu dan Probe, Pasubot, Puak Baja, Adudu, Tok Abah, Probe, Yaya, Boboiboy, Gopal, Kuali, Ying, Fang, Kuali, Gosaksa, Jobot, Boboiboy Gempa, Boboiboy Gentar, Boboiboy Halilintar, Ochobot, Adudu, Awesome Down, Awesome Api, Awesome Air, Boboiboy Glacier, Boboiboy Supra, Boboiboy Fire, Awesome Down, Awesome Api, Awesome Air, Boboiboy Solar, Ochobot, Boboiboy Duri, Boboiboy Blaze, Boboiboy Gempa. Asal dia tak ada outline. Boboiboy Ice, Boboiboy Halilintar, Boboiboy Taufan. Kenapa dia sangat? Kau apa sekuali bini? Terboleh-boleh kunci rahsia jam Boboiboy kipas puteri biji bukit. Biji musim bukit Gendol. Tom biasa hati, kipas libas, api bot, armod, bellbot, carbot, databot, motorbot, ochobot, pasubot, sinabot. Dan sekali kita dapat apa? Kita dapat AR Mecha Gentar, guys.